Kastala ti biyag! Kumatangak man iti sardinas, nanay ka. Tay basit laang. Ay, wad, Marlay. Ay, mabidlaan. Ay, sakti unaam nanay ka. Tanangin nga na tigatangag. May 1 kilo a karnit baboy, taagadubo akman. Nay, naimas man ang tisidaan nyo ita, Anjay. Ay, katkas tala tibiyag, nana. Agsida ka iti naimas, tapno na pigsalat tatibagi. Saan akas kadagiti daddo, madita? Abugbog tong langaruden a sardinas. Kantay kabasitan pay. Pagraranudan da asa nga pamilya. Ha? Asino nga tinakda ka, Madam Anjay? Ay na, asino kumapay ngay, nana? Ay na, Angie. Uray sardinas lang, tisidaan mi asa nga pamilya, tawan utang me. Saan kami nga minakaskada kayo, asa nga pamilya, nagado, ti utang nyo. Iso di ka man kundi palastog dita. Ha, ibagbagam akarnit baboy ti gatang masidaan nyo. Pwe? Hoy, Marle! Umapal ka lang kanya. Ngamen, makasidaak iti karnay. Idinto tasika, tinapalangarudan, wano bugbog tong atoyo. Pagpipirsayan nyo pa'y laang. Ay, uray pay! Ay, Sana bale! Awan ilumlum mga nga utang ko. Sika nga'y, feeling back nang. Ang nagado ti utang mo. Ay, hustan! Hustan! Di kay agsin nung bat dito istor ko. Ay, anya itayan tay gatgatang Marlay. Taiton kaun. Sardinas abasi, tigat-gatangan na, nana. Sige, ito dyan. Tapno pumanawon dito. Ay, Anjay, sumardang kan. Maditikas ta. Saan na nasaya ati ang kakaaruba nga aga-apa? Bakit? Nadamag ko ang nakisinong bat ka manan ka ni Anjay. Ay na, sana siyak tinagprovokar ni Anjay. Agasam, inuyaw na ti sardinas agat gatangag. Anya? Pasikat kit di tawanan ba na? Gaputa karnit baboy ti gatgatangan na. Uyawan na ti sardinas sa gatangag. Kunamlan bak nang. Padak tumalang agab abang laan. Imbag kumamaan, no jak amo nga do ti utang na. Ay na bakit? Imbagak kan aliklikam ni Anjay. Ngamin, kanayon kayo nga agapa. Kas kay laubing asaan amaanawa. Saan nakapabak kong kwa na? Bakit? Tay kunada nga ruden. Kasapulan ti panagpakumbaba. Tapno maliklikan ti apa. Kasano nga agpakumbaba ka ni Anjay kat talaga karkaritan nak. Kunamlan bak nang ngampadak tumala mamirmiraot. Saan nga minakasta Talaga jak atrasan ni Anjay. Tungpag to na maminsan. Ay, jak kaya tikas na nga ugali bakit? Agpakumbaba ka lata. Tapno maliklikan ti apa. Oy, sige Angie. Ag-manicure ka pa nga umuna. Kat kalabasan na. Ag-pedicure kanto. Kan pukisan kanto. Sige, Brenda. Kita tay maibagay kanyak apukis, ha? Kaya't ko nga inaldang anapintasa. Flang. Masapul nga't papintas tayo. Kastala ti biyag, Angie. Kabayatan as ibibiyag tayo. Agpapintas tayo. Agpa-beautinist tayo. Una, enjoyin tayo ti biyag tayo. Babaen ti panagpapintas tayo. Okay. Irugita nga Ruden. Ngamin, servisak pa ni Merly. Agpakulot ka, no, sika. Tidang nga babae. Takayat nakatuladan, ha? Agraraman kiti, Adda pagpapintas na, ngampasig mat asardinas ti si Dada. Anya? Amom kaday, tunggal agra na kami ijay store, sardinas lata ti gatangan na. Ket, anya kumati parikot. Ilalaok na kano dya sardinas, iti kanantay aso da shih tzu. Ay na, tigunam kiti. Ilaok na itinatang asidaan da. Tangamin, di da makagatang iti karnay. Ay na, girl, grabe ka, aning. Aglipyo ka man. Di ka aguy-uyaw nga uray pa ado ti kwartam. Anya kumangin no sardinas ka natin lati si Dada Merly. O, Naglastog nga may, ngamawan mo't ilastog na. Kunamlan na pintas mo. Ay,
apo, jakman amo kada kayo adwa. Alakid din. I-manicure kan i-pedicure kan tapno malpasan. Hay, kagurak at talaga day di Amerli. Gapo talastog, pilitan na tagpapintas, kan agpasikat. Hindi na magkabailan. Che! Ay na, agyaman aktay may ka Brenda. Jak masango ti mapan agpaparlor ije ile. Iso nga in-text ka idi kalman. Ngam, ape nga itakalaang. Ay na, sorry girl. Imo na ngamin ang nag-text ni Angie. So, syempre, iso ti inudnak. Nagpa-manicure, pedicure, ka nagpapukis ka niya. Na, ta nagpapintas mo ti Lusyang? Or, nagpa-manicure ka, uno pedicure. Ay, syempre kan ikulot mo tayo atid duga bukaw. Ay, sure! Ay, nabagay mo lakit din, girl. O sige, kulutan ka, sakbay adalusan tati kukom. Agore ka man. Anya nga itimbagbaga day nga Anjay. Ha? Ay, kwa, awan. Apay, anya kumangat ibaga na? Amo ka. Nagado ti sinarsarita na kan kamay papan kanya. Ay, anya kayo kidin adwa. Apay, aya adi ka akin kinaawatan. Agpis kayo ka din, tapno naragsak ti biyagyo. Oy, nagalas man ti kasta nga kakaruba, agpipin na sakit. Sige, ibagamday ta kan Anjay. Ngamen, ni Angie ti lastog, kan nalay nga agpasakit. San laday ta? Pasikat pay! Itay ka kadi pwede ito waiting shed nga gururay iti jeep, Junjun. 1 Mila. Jakmeten makalugan. Ala, aguray talatan Sa dino ti papanam, Mila. Inakla gumatang iti masapsapol ko iti school. Sige, agkuyog talangan. Tauray siyak. Inakmat gumatang iti masapsapol ko di eskulaan. Di nakagura? Siyak ngay, kagura nak. Anya ko maaga po. Uray siyak Awan mat gapo na akagura ka. Takanayon nga gapadananang ko kun nanang mo. Isuda, sa baliak. Uray siyak sa bali akmot. Ay, Mila, kaya't nakadi apagayam? Dayjay, nasingad apagayam, kasjay. O sige, mangipod ita, ag-best friend tan, Junjun. May ka, intan lumugan. Naimas to'y tinapay Magustwak. Mabisin kang agpaiso Mabisina ka talaga, Junjun. Ay, gayam, siya kung tagbayad dito yung meriendata. Saan Aggudwata. Tagpada tamat nga estudyante. Sa bagay. Aywan gayam. Anya nga tati aramiden ta. Tapno agkapyadananang ko kan nanang mo. Anya nga tati aramidon ta. Ay, kanayon da nga agapa. Nakababain da. Wan nga ron. Nakababain ti kasjay nga aramid da. Kinapudno na. Ibain ko ni nanang ko. Tanaglaing amakyapa. Uray siyak mo't Ibain ko mo't ni nanang ko. Kaslawan manaknakom da. Ay, Junjun. Pudno ka di tinadamag ka. Anobyam ka no tay laad nga anak ni Marley, Ha? Ay, jak kayat day ding agbalin a girlfriend mo. Pwe! Karupro pala unay tinana. Losyang. Anyamat ng tikasta nga ugaliyaw, nanang. Nakababain tikasta nga ugaliyaw. Ay, basta! Jak kayat amakisiningad ka iti day ding anak ti agim pipintas a babae. Awan mabalin yon, nanang. Ngamin, kayan ayat kon ni Mila. Anya! Ay, sana mabalain! Ibabawin day tayong bagam! Ibabawin! Anya, kayan ayat mo day dya, Junjun? Ay no, Mila anak kaya. Nagadudita ti mabalin mo apakiin na yatan. Day jay pa nga anak ti kabusor ko. Nanang, iso nga ita, naskan nga agkapya kayon iti ina ni Junjun. Ngamin, agayan ayat kamin. Kat awan ti makalapod iti ayan ayat me. Hoy, Mila! Ubing ka pa ilang nga makiboyfriend, 16 mo lang! Isoliklikam day dya, Junjun! Nawatam, ha? Jak kayat ni Junjun, parakan ka! Ay, saan, nanang? Awan makalapod iti ayan ayat me. Bakit? Saan na nasaya at makikita da kayo dagiti tattao nga agap-apakin ni Angie?
Ta agayan ayat matgaya man dagiti anak yung. Ay! Buisit ko ni Tiday Jamila. Naki-boyfriend kit din iti anak ti kagurgora ka tao. Ay, nagkapya kayo ka din. Tani, agabalayan kayon ton. Ay! Sana mabalin! Bakit? Kas itinakunakken ka din. Kasapulan ti panagpakumbaba, tapno maliklikan ti apa. Iso akas ti aramidan bakit? Ha? Nalagan ti riknam, no, awan ka apam. Ay! Ala, ingka makipagayam kini Angie. Sikan, ti umuna ang makisarita ken ko na, ha? Apay kumasyak. Kan may sa talaga alas tog day jeng Angie. Kunamlan asino. Woo! Ulitak manen bakit, ha? Kasapulan ti panagpakumbaba, tapno maliklikan ti apa. Kanayon mo alaglagi panday ta, bakit? Nanay, ay, nagrana kayo mananadwa dito yung istoro ko. Merle, Anjay. Ay, diyak kayat nga agapa kayo dito, oy. Ay! Hi! Oh, anya tigatanga, Merle. Ay, sardinas man nana, tay basilaan. Nay, ha? Anya nga ti kinatawa mi tinapigsa, Anjay. Ay na, tay gatangan na sardinas, nana. Ah, Awan lakat, sardinas tigatangan na. Nita, kat, si Kangay, Anjay. Anya mo tigatangam. May sakilaw a karnit baboy, nana. Naala, ikan kayaw itigatangan yaw. Katjag kayat nga daag sao kada kayaw, ah? Agulimag kayo lang. Uri ag kinusilap kayo ditan. Basta di kay agapa. Talaga? Pis kayon ka ni Angie? Ay, nagmayatan. saan kami apis? Lik-lik-lik ako. Ay na, amom, girl. May mayat, awan ti kaapam. Iti kasta, kanayon ka nakaisam. Kahit saan nga agkuretret day tamuging mo. May sa, madi akitaan. Ati abalayan mo to, kahit kalaban mo. Ay nako, wrong. Ay, Iso nga ita, agpapintas ka man na. O sige, manicurean ka, kan ipedicure ka. Kan, lakuan ka iti bangbanglo. Iti kasta, saan ka ana ang dod. sige. Agpamaglo ka na yun, Merly. Tapno dadaama in love kan kanila kay mo. Sige nga ro na. Ken, hoy, ada isingasing ko. Anya day ta? Sagutam ni Angie iti bangbanglo. Ken, agkapya ka yun. Iti kasta, naragsak ti biyagyo. Anjay! Umaya man! Sika? Anya ti bagam, Ay, mabitla ang tanday sagot ko kang ka. At daw. Ha? Anya ngay day ta? Adda pa'y ribon na. Bangbanglo day ta, Anjay. Ginatang ko ni Brenda bakla. Isagot ko man kan ka. Takayat kong agkapyatan. Ngamen, agayan ayat gaya man dagiti anak ta. Ke, madi matakitaan ano, agsubsubang talatta. Ha? Anjay, namiris ko ang husto dagiti nangag ko balakan. Nga agkapyatan, tapno naragragsak ti biyagta. Madi ka no adakap apam. Takanayon anak urut-rut timuging mo. Ha? Agkapyatan, Anjay. Mabalay? Ko? Alan, ha? Awata mo na ito sagot ko kan ka banglaw. Kastanda, tipan nakikapiyakan ka. Kamaudyanan na, Mila. Nagkapyan da nanang ko kan nanang mo. Kastala tibiyag ako nada, Junjun. Dumteng latta timako na akapya. Kat, kasanungay. Ipaypay sultan ati ayan ayat ta. Ha? Ay ayatan ka talaga, Mila.
Oray siyak mo, Junjun. Agayatak mo kan ka. Ha? No kasta. Ituloy ta ti ayan ayat ta. Total. Talagamat nga ay-ayatan kan. O sige. Ngam, ti panagadal ta ti pangpangruna ta Tamasapol ang makalpas ta, Junjun. Una, kasta ti aramiden ta. Nay, pudno ka day ti makit-kita. Nagkuyog kayo mat. Anjay, Marlay. Una na ika. Ingkam ija iskwelaan. Taadda ka no meeting dagiti parents. Ay katawan naimbag man ta nagkuyog kayo. Idinto ta sigod nga agap apa kayo. Idi dayjay nana, ngam saan itan. Ay, kasta Laglagi po niyaw. Agabalayan kayon taon inton madanon ti aldaw. Isarom ba nga kinkin na awatan kayo? Wen nga rod, nana. Gusto da ko na yun, nana. Agadal pa dagiti anak mi Masapul ang makagraduar da. Ay, katuwan Iso nga ita. Ipakita yaw ang naragsak ti panagkuykuyog yu adwa. Tapno agbalin kayo nga inspirasyon kadagiti anak yaw. Wen, nana ika. Ay, kababaing ngagpaiso ti ugalay kan aramid ko iti kalabas. Ay, uray siyak nga rod. Sika maangamin, Anjay. Day tala mga apakanyak ti amaw. Di ka man marlay. Katnodang nga kamot ita. Kasta Maragsakan na ka na kayo adwa. Ala, ituloy yaw, tinasaya at alindangan yaw. Makitam ita, Merly. Mayatan ti panagkuykuyog yu kini Angie. Basta ti kunakken ka. Kasapulan ti panagpakumbaba, tapno maliklikan ti apa. Wen lakay. Siyak tinagpakumbabakan ni Angie. Iso nga ita, peace kamen. Uy, mayata. Ay, kastala ti biyag ngagpaiso lakay. No daduma, maghiapa ka. Angam kastay na ko namon, nasaysaya at agpakumbabalatan. Kastala ti biyag at talaga bakit? Saan amaliklikan, ti saan apagkikinnaawatan? Angam na masulbar da ita, babaan iti nasaya at asarita, ken panagpakumbaba. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Kasapulan ti panagpakumbaba, tapno maliklikan ti apa. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Oh, anya tira aramidem dita. Kutkutwak ni Brownie. Nagadungamin ti timol na. Agsukat kan. Tama pantalaan ni Mami. Si kalaangan. Ni, agtal na ka man, Brownie. Takot-kutuan ka. Ingka nagsukat, Susan. Si kalaangan kunakmat. Ada paggasolina. Awan nga rod. Idanon mo na, iti balay damanang mo. Dumawat kan tulangan kaninanang mo iti paggasolina. May mayat ko man umay ka. Nagadunto man na sa unimanang mo. Bagsika at amanang mo, siyak ngay, naikamkamang aklaan. Mami, naisagana kong tibadong. Ay, papanahon nakman na hindi to'y balayaw. Ay, nauma kayo ka din kanyak. Saan akasta, mami? Namin ano ngamin ang nag-text ni Frederick. Mailiw ka numot kada kayo. Ay, nagrigat nga rod ti agakar-akar iti balay. Oh, isunday ta. Agsagana kayon, mami. Mami! Mami! Ada kami dito. O niya, agawitan Mami. Frederick, umay ka. Aday baga. Anya day tamanang. Ano sa nyo ni mami Nasurok 17-an. Medyo ada pa nagkabaw na. Day talaga yan. Pakanin nyo iti husto Di yu bisbisinan. Uwan ka di. Tanag yun na ya. Di yu liplipatan apatumaran iti maintenance na, ha? Taning, ada high blood kan diabetes na.
At dapay mo't kiti agas na. Ngam inton maibos, gumatang kayon to na. Manang. Kasano nga minan nga irwar ti pensyon na? EJ ATM. Mabiit na ang. Itad ko kan ka, pin number na. Adatan dito balayo? Wen mami, itaan day tapag nama. Abay ngay. Adamot abot-abot da ito'y balayo. Imburnal day ta. Ay kasanaw nga da imburnal dito yung nagtibalayo. Mami. Dito kayo pailangan ha. Dito iti silidyo. Dito itisilid ka. Wen, anusan nyo pailangan? Linisak to, into na da oras ko. Ayaw na yan. Nagpudot dito eh. Nagbasit matan da ito'y silid ko. Istak rooming amin da ito'y idi. Paturugan nak dito istakrom. Ay, ijay balay damanang mo nga Eva. Dear kon, ti silid ko. Umakar kayon to, inton malpas ti ipapaaramid mi, ijay may kadwakad saran. Dito'y kayo pailangan. May mayat to ti silid mo ijay nga to. Nalawlawa ken at aircon na. Atiw na ajay silid mo, ijay balay damanang Eva. Anya ka matan. Kut-kutwam manan ni Brownie. Anya ko mangarod nga iti aramida. Agluto ka na. Saan na mabali na mabisinan ni Mami? Awan ti mailuto. Awan ti asukar. Awan ti kape. Kan imay da tayo pinutdan iti kuryente. Anya? Ay, awan amin, Frederick. Ay. Iso amas daawak no apay akayat mo nga agyan dito ni Mami. Amok mo't anaruam iti narangay apa nagbiag. Danag mon aya bakit? San ka agkatawa? Amok ana istrikto ni Mami, ta teacher may day. Naungat at talaga day jay. Ni Mami ti makaammo amin kadagita ababayadan. Ha? Dayto yo. ATM? Iso nga sardeng mon dayta panangkut-kutom kini Brownie. Papananta. Intag shopping. Di mo ibusan day ta ice cream. Mga anak pa di tayo madamdama. Napuno pa'y lang tangiwat mo. Tilmunam pa'y day takan kanam sa kagsao. Ibusan mo't ngamin day tamakan. Di mo ibusan day takik Ibat siyam dagiti umping. Itaak lang makaraman ti kastoy. Ay, ni Mami mga gayam. Ayun gayam. Dandanik na lipatan. Inakman kitain. Ang mga nakariingay. Baran ay ati panawan. Puduta na ka talaga dito'y nangipanan kanyak ni Frederick asilid ko. Kasano ay amalukatan to'y ridaw na. Frederick, anak ko! Frederick! Mami, nakariing kayo gaya man. Wan, ay sa anak mo ta makaturog. Ay, kunak no nakaturog kayo. Ay, puduta nak dito'y asilid. Sige, yalaan kayo iti electric fan nyo. Nagpudot at alaga. Aircon, ti kasapulak. Aircon? Ijay balay damanang mo. Aircon, ti silid ko ijay. At dapay bukod ko at telebisyon. At dapay ref ko. Aya? Ay, agawid aklangan na dya balay ni manang mo. Ay, Mami, saan kayo nga gaw-awi di jay? Dito'y kayo nga agyan. Ay, unangam, anyamat tanday to'y silid ko. Kasla silid tipas. Mala, bayan nyo. Linisak, di kayo madanagan. Nagatang mi amin na nakasapulan dito kusina. Jay laangan burner ti sanpay ang nagatang. Susan. Sana kayat ni Mami ti basit asilid? Kat, sa dinoy nga ron ti pagyanan na. Dayjay mo't lang ti available asilid. Susan, dagito'y groceries kat magatang ta amin da kita. Oray jay Barnar. Wana, nuad da dito'y ni Mami. Kat? Isupay lang ti maturog ijay silid ta. Anya, unay kamot taon. Ay, isan mo't ang mabalin Kayat mo nga ultimo buggoong kat saan ta magatang? Pagturugan tayo nga rod. Ijay salas. Dagiti nga ubeng. Di ijay salas.
Anusan tayo pa'y lang ti agaplag? Anya! Ngamot to, trabi tayo agak-akar itig kami. Anos laeng, Susan. Anya pa'y ti kasapulan ni Mamim. Erkon. Kunakon ko, talaga ang nakar-arte ni Mamim. Anos lang kunakmat? Diyak to pa'y napadpadasan tinag-aircon. Bayadan da ito'y ATM, tibil tayo iti kuryente. Diyak kaya ti maturog dito'y salas. Agsakit ti bukot ko, awan ti kutsyon na. Agan anos ka kunakmat? Ay, Agtal na ka man. Mangag na ka ni Mami. apay ko manumangag na. Saan na kayat tinatagari? Kayat na tinaulimak. Naanya pa'y nga rutisan na kayat. Ibagam amin nun. Good morning, ma'am. Mami Gayam. Ay, what is good in the morning? Kasta pa'y laang ti sungbat mo idimistra ka. Aging ga itataritayt kan, kasta pa'y laang. Kape, mami. Kaya ti kape? A coffee without sugar, with creamer. Mabit laang, mami. Dyan tinapay ko without sugar. Ay, pangalaan mi nga itikas di at tinapay. Ti breakfast ko, ham. Awan asin na. Ha? Frederick! Ti lunch ko, pork sinigang. Awan taba na. Fred! Umay ka man ditoy! Mabit lang, mami, ha? Stop talking. Ayabak pa ni Frederick. Taiso ti pangibagaan nyo kadagita. Wait lang. Hello. Mami, kumusta kayo ditan? Mayat mat basit. Ay na, anusan nyo ti sila yu dita, talaga abas si Tibalay da Frederick. Agab-abang dalang amin ko. Awan gayam, pakpakanin da kayo mula iti hustaw. Awan ibagak di kayat ko akanan. Tadakadakwa da jay ATM ko. Anya, kayat nyo asawan. Isuda ti mangir-irwar iti pensyon nyo? Bye-bye amon, anak ko. Ay, kat ibusandan Ay, basta ipaay dalagit di amin akayat ko. No problem kanyak, anak ko. Sa bagay. Di ka madanagan, anak ko. Taas asikas wandak mo, tanayim bahag. Nabaam, dagito'y bado. Wan, mami. Jak kayat nga iwashing mo dagita. Galgalam. Wan, mami. Jak kayat na paglalaukam ti panaglabam. Wan, mami. Amok. Kan jay meriendak. Naskan na may saganam before 10 a.m. Kasanungay no, limampas iti 10 a.m., mami. No. 5 minutes before 10, naskan na nakasaganan. Anya? Tikayat ko ang merienda. Kasabake kan pansit kanton. Aglabaak pa nga rod, mami. I know. Agtrabaho kan, Susan. Tani, past 9 a.m. Partakak, mami. Before 10 a.m., addan dita sangwanan di meriendayo. Hello, bakit? Frederick, agawid kan. Itamot laang. Madamapay lang ti trabaho, pagawidan na kon. Apay aya. Ay, nabanbanog ako nagtrabaho diti balay. Anya? Aglaba lang mati aramidam dita. Anya nga aglaba? Tila paparamid ni mamim. Awanon ti oras ko wag-text kan makichat ka lagi ti gagayam ko. Diyak pa yun masangot ang digos. Isumot lagayam nga agat sukakan. Isublimo ni mamim. Ay, nabakit. Anusam ka di. Kastala ti biyag. Ay, amok. Iso ti mang bibiyag ka na tayo. No awan jay ATM na. Mabisinan tayo. Wanang nagregat nga si kaswan ni mamim. Ay na. Anusam kunakmet. Kastala ti biyag. Kumusta ni Mami J. Balay da Frederick? Mayat ka numal. Ay, nasaya at ano kasta? Agkat katawa nga rod amang istorya kanya. Nga ado ka no ti trabaho asaan nga amo, di manugang na. Aya. Isursuro na ka no. Kasanumat ngamin ni Susan, di na pa'y tulungan ni Frederick. Angam itataadan ni Mami Ijay Balayda. Anusan asursuruan ni Mami kadagiti trabaho adi na amaw.
Susan! Apay, Mami. Umay ka ditoy. Yes, Ma'am. Ay, Mami Gayam. Kita, dato'y linabaam. Sana na'y katirugit na. Ha? Saan aya? Kita, nay, day tatirugit na. Mancha dayta, Mami. Ay, ulitam alabaan. Ay, inton maminsanan, Itan. As in, itan? Wan. Anya itaya. Sa badunsa. Awan. Domingo inton bigat. Usarak ang makimi sa dayta. Iso anas kan alabaam itan. Anya? Kan galgalam ana imbag. Ay, sayang ti sabaon. Laglagi pam No pakibagayam ti katugangam. Naurnos to ti pagtaengan. Ha? Auntie, adda ka gam dito balay da in San Frederick? Awan. Umunag ka. Hanapan na grocery. Imbag man na maanusan niyo tagyan dito balay da insan ko? Ay, katuwa na. Mala, agtugaw ka. Maanusak anak kumot ida. Ante, mabalin nga agsyat kami ko ni insan. Ita? Sumangkod na to na. Ay, sana mabalain. Diyak kayat nga ginom ni Frederick. Nanti mo. Ay, talaga nga istrikto Apay nga ide, kitagsyat kami mo dito balay da. Idi dayta. Ha? Agam aging gay ti adak dito balay da. Saan ang mabalain nga ginom kayo iti arak? Aginggat ka anong agyan kayo dito, ante? Aging ga, iti igam da jay ATM card ko. Adda ka may, Mami. Ay, nasayaat mo, tay may binisita, anak ko. May kayo matgayam. Kunak na itulod ko ni Mami di balayo manang. Nay, apay ko mga ayawid nak nga, Frederick. Aday bagak ayawid nak. Kunak no kayat yun ti agawid di balay da manang. Oh, no. I don't like. Kaya't kau dito balayaw, anak ka. Apay, nauma kayon kanyak, Frederick. Saan? No kasta, dito'y kayon nga agyan, Mami. Forever? Dito'y nan? Ni Mami ati pagdamagan tayo. Anya, Mami. Forever ka nun nga agyan ka dito'y. Ay katuan aging gait agkabawa ko. Dito yakon. Apil taman nga ron, Mami. Apil! Ditan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao, ako nana, pakibagayan, ti katugangan, tapno na urnos to, ti pagtaengan, tampok dito'y programa tayo, Kastala ti Biag! Walter, anak, ayan nga'y tay kunak nga igatang ko iti buryas. Awanan na nanang, ingatang ko ni ti kabarbaro at touchscreen a cellphone ka. Anya! Cellphone manang. Kastala ti Biag, makiuso akmut Ay, anyan. Cellphone manang. Kawin nagpintas to ba ito'y cellphone ko akabarbaraw? Gimatang ka iti sidaan na balbaluna. Saan nga rod nanang? Pagplitiklat nat da. Kano nagngina mo ngamin to'y cellphone? Ay, nanang, mabisi na kaon. Anyat sidaan tayaw? Tinapa. Kan kamatay nga dabugong na. Ayos! Inti mga nain! Ayos day taas si daan! Break time tayo gayamin, Alma. Kawamat. Agkape tayo Ay, una. Ay, ikan naman nga rod iti kape, Alma. Awan na balon ko akapi kahit. Ha? Ay, kawan na. Kukuha mo tumay sa akape. Ay, agyaman nak Kan dumawatak iti tinapay mo Una, awan pa record. Ayos! Ay, kukwak amin ng tinapay mo, Alma. Mabisi na kahit. Sige Sige. Kukuha mo din tinapay ko. Wow!
pintasin di ta cellphone mo, Walter? Kabarbaraw, panchaw. Nangina day tawi. Aya, ni, imbagman. Sakit kita amat ni, oh. Lalakaan lang ti cellphone ko. Ay na. Diyak kaya tagaramat iti kasta, tanalaka madadaal. Dipindi mo at kagaramat. Ay, saan man? Awan servida kita. Lalakaan da kita cellphone. Iso ano, kastati ko nam. Ni, pangal daw magaya man. Tay manganan. Ay, kaya wala. Intayon. Nandeng, hintay aglansyan. Ala, intay nga ro daw, intanay. Mabisina ko. Miss, duwa man arise kang pinapaitan? Okay. Miss, uray siya ka. Kastamat lang ti order ko. Okay. Siyak mate. Duwa ngayon na po, kan dumawatak iti sabaw. Ha? Awan si Dayo, sir? Awan, miss. O sige, urayan nyo biit ti order yun. O sige, Walter. Mga alakalatan dito isidak. Adumal. Ay, agyaman na ka. Ay, Mga lakamat dito si Taka. Dito ni. ay, win. Ayos. Mangantay nga ro dahil. Anya, kasta tinaramid ni Walter? Ay, una yon, dilang baeng. Shh! Mangag na ka. Ay, uray man no mangag na. Anya ko ma. Naglay ngagpasikat. Ipasikat na dagiti gatgatangan na gamit na. Ngam, di mo't makagatang iti kanan na. Kasi ita, simurot amapan mangan iti restaurant. Ngam, inapoy hilaang ti in-order na. Ay, un nga rod ka no. Inapoy lakan sabaw ti in-order na. Isa siyempre, injaya da nanding kan pancho dagiti si Danda. Tanarigat mo't ang ada si Dada, idinto ta isukat sa bawlaan. Nakpuskol at talaga ti rupa na. Tangiwat mo. Apo naman. Kanayo na gumatang iti gamit na. Sana ipasikat. Ngam, di mo't gumatang iti kanan na. Ay, Dunita, isa nga pulong man. Pagpliti. Anya, Alan awan baryak. ikanak iti baintem, tasukatak iti sinsilyo. Awan nga rod. Anya, Alakit din. Yigmon ti baintim, taim na ko. Anang, apay akastoy lati si daon ngay. Ugot mo ti kamutay. ay katkastal ati biyaga. Awan nga rod maigatang iti karnay, diag sidatan iti ugot ti kamutay. Karni kumamot At dayantan mo nga igatang ko iti karnay. Anyamot tay. Ugot lati kamuti mo ti si daon. Ay salbag ka, di ka man nagpili-pilay, tawan mo't itad mo nga igatang ko iti karnay. Sigay mga ka, ngam no di mo kayat di sanlaang. Ha? Mangup opisina ka ngagpaisaw, ngam awan mo't maitad mo nga igatang ko iti naimas asidam. Day tala pa nagpasikat mo ti agadaw. Alam mga anak ko. Ano sa kun ti ugot ti kamuti? Ni, adda laptop mo Walter. Imbag man? Nauwa na. Kita, nagpintas niya. Manungay ti pananggatang mo iti dayta. Naglaka. 20 kila dayta. Nagpintas niya. Kastaya. Ay, lunch break gaya man. Ay, Alma, ada balon mau. Una, nagbalo na. Ay, adon sa hamot ti balon mo, tamakipangana langan. Ando ti balon ko asida, ngambasitin na po ikaw. Ingka gumatang itiin na po imaw. Ay, awan mo igatang ko. Sikamat, sa nga pulo laang mo. Awan nga road. Anya, nakagatang ka itisag to 20,000 na laptop mo. Ngamawan igatang mo itiin na pa, yasag sa nga pulo laang. Awan nga road. Ay na, Walter. Una tabuksit mo, sakbay ti panagpasikat mo. Ha? Makagatang ka mangagpaiso iti gamit mo. Samo ipaspasikat kada kami. Ngam di ka makagatang iti kanom. Awan nga rod nagbati a kwarta mo. Umuta nga mga rod iti sa gasot mo. Taigatang ko iti kanak. Ay na, Walter. Namin anon nga imutang kakanyak. 20, 50 sa nga gasot. Ngam di ka malagbaya doon. No kwenta ak tinututang mo kanyak kali magasot aminan. Ay, hindi mo matsingsingirinan. Tawan pagbayad ka, oh. Ay, excuse me, Walter. Bayadam ti utang mo kanyak. Agsuswildo ka man. Ay, ilimos mo laka di kanya ka, oh. Ay, sana mabalin. Ha? Ipadidak ko iti swildom.
Naglaing kang agpasikat, nga magdadawat ka mo, titi ka lang. Nanding, di mo pampansin ni Walter Ang mga no sumurot ka datang aglans. Wan, Pancho. Okay. Oh, ingkay ka di mga aldawin. Nandeng, Pancho. Wan, ngam, ijay lang turo-turo, pare. Mala, intay nga ro doon. Ha? Wow! Walter! Ayos nagatuday tayo in order mo ka nam. Mabsog ka iti husto no kasta. Mabisina ka man. Ay na, mabisina ka talaga. Makanday na. Gusto lang kanyak da ito May sangay na to Kan may sa order asi daan. 80 pesos lang. Ay, uray siya kumat ata. Iso lang ti budget ko. Manteng, bayadan man pa dito in order ko. Ay na. Bayadan mo, bayadak tukin ka. Sige, wan. Nagyaman na ka. Nanang, inakaon. Diyak kaya timala daw. Isupay nga kiskisay da iti sweldo tila daw ka. Ay, katun Na, adamanin ka barbaro sapatos mo, Walter. Una nanang. Siyak ti kang inginaan ti sapatos na iti opisina may. Kahit manungay ti pinanggatang mo dita sapatos mo. Ay, basta nangina nanang. Ay, nagbalon ka? Malinutoy abalunag. Anya nga iti mailutaw. Awan mo't ginatang mo nga ilutaw. Ay, No agsweldo ka nga main, Walter. Gumatang kan iti sidaan abalbalunam. Inggatang ko nga rodon iti sapatos ko. Daytakat ti kunakken ka. Taunaam ti gumatang kadagiti nagningin agamit mo. Ngam di ka mat gumatang iti sidaan. Ay na, inaki din tani, maladaw ako. Nay, kabarbaro na ita sapatos mo Walter. Wala. Kitaan, bagay ko niya. Nagpintasan niya. Nanginapay day ta. Aya. Daanan ta sapatos mo pare. Gumatang ka iti baraw. Di naklatol-tula din. Pasig nagngingina ti gamit ko. Cellphone, laptop, jacket, sapatos, pantalon, t-shirt. Aya? Awa na. Saan da ka maartapan? Tapasig ang nginginaan ti arwata. Mantan, Alma. Ado day ti sidaan. Inak ag-take out, awan balon ka. Ay, saanan? Ag-share tan diti balon ko. Kita mo, nagado. Ne, ado mo ti balon niya. Ni, katsi ka ngay, Walter. Adda balon mo? Ay, awan nga rod. Makisira man ti balon niya. Ay, saan Ingkag take out iti kanam. Takanan mi daytoy ka ni Alma. Ay, si kan take out Alma. Tag-share kami ka ni Donna iti balon na. Ha? Awan nga min igatang ko. Uray takabarbaro kan nginginaan mo ta sapatos mo. Ay, uwan nga rod. Iso nga rod nga awan kwartak ita. Ala, Walter, ingkag take out iti kanam. Ngamen, sanda ka nga ikan dito kanan may. Apag isulaang daytoy kada kami. Yan anay tayon Nagpuskol talaga ti rupam anya, Walter. Awan babain mo. Amom ka de. Kababain ti aramid mo. Nagninginang agpaiso dagiti gamit mo. Ngam awan igatang mo itik kanam. Kastay na ko nakon, Walter. Una ti buksit mo. Sakbay ti panagpasikat mo. Ngarud pasikat ka mo ta pasikat. Ngam, agdadawat ka mo itik kanam. Pancho, ni Walter, umay dito'y ayan ta. Ne. Umay sakit di makilamisaan ka data. Makilamisaan man. Pancho, bumuludak man iti sang gasot mo. Sang gasot? Ibayad ko iti in order ko. Anya? Sang gasot lang. Bayadak tumilaan. Alma, bumuludak man iti 500 mo. Tapagplitik ko ma. Ay, awang kwartak. Alamot tan Awang ngarud kwartak. Ay, ditakan, agawid akon. Duna, intan! Alma, si kalati mabalin ko apagutangan. Ay, ingkag cash advance Sana siyak tirang-rangam, Walter! Anya, awan kwartam, Walter. Inggatang ko iti relok nanang. Ay naanak ka, dumawat ako maiti kwartam, taigatang ko iti bagasta. Awan kwarta ako nanang.
Ay, anyan ti ugalay mo, Walter. Pulaws adi ka ng tag iti sweldaw. Nga uray la kumapang kusina. Nga uray la kumaigatang iti bugguang. Igatang ko nga rod iti arwatag. Apasaig ngagkakangina. Kiuna. Ay, Walter, nagalas ti ugalay. Kababayin kalaan. Ay, naanak ko agbalbaliw kan, takababayin kalaan. Una ti gumatang iti taraon mo, sakbay dagiti agkakangin agamit mo. Agkakangin ang agpaiso terwatan, ngam agkirkiraos magtatyan mo. Sana bali tama remedyo aklat tamot ti kanag. Diyak kanunungan ti kasta nga ramid mo. Agbalbaliw kan, tanakababain kalaan. Ngapay nga, kastoy lati na sweldo. Nagbasit. Nagaduti na ikisay Walter! Imabot iti pitugas o tinautang mo kanyak. Iso nga yung pakisay kundi taswil daw. Walter! Ada na urnong nga upat agasot anabulod mo kanyak. Impakisay kun iti swil daw. Walter! Are, 2,000 tinautang mo kanyak. Iso nga impakisay kun iti sweldo, Tadi ka matlang mauray ngagbayad. Saan mo mabalin na libre, Hindi ko pa'y lakot in libre mo. Kasi akmay. Awan pa'y natda sweldo. Manipod ita. Sanda ka na pautangan, wano ilibre iti makan. Agpapada tayong agsusweldo. Iso agumatang kamot iti taraon mo. Tikayat mo ngamin, ilibrida ka. Kita mo agkakangina dagiti gamit mo nga ipaspasikat mo kada kami. Pasikat ka? Ngam agkirkiraos matabuksit mo. Agbaliw kamat nga taitan, Walter. Ulitak man ang timbagak kan ka idi Una ti buksit mo, sakbay ti panagpasikat mo. Pasikat nga mamamagaya migatang mo iti kanam. Agnakam kamat nga taitan, Walter. Saan kan nga umas asidag kada kami, Kaputa, day talag palpalibre ti amom. Kanuray pa agpalibre, saan tayo nga ilibre? Adamas wildo na, di gumatang iti kanan na. Wana, iso nga ita, Walter. Aramidon, tinakunaken ka ni Alma. Unaam ti buksit mo, sakbay, ti panagpasikat mo. Titan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako nana. Unaam ti buksit mo, sakbay, ti panagpasikat mo. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Nay, Guryaw, nagmaya ti panagsikawil mo dito'y poon ti mangga Kastala ti biyag, ananang. Agsikawil mo dataaw sagpaminsan. Apay, awan ka di trabaho, takundi sikawil ka dito'y. Ay, awan nanang. Isong agsikawil-aklatan. Ala, labsan ka dito'y, taumunagak dita balayaw. Inak alaan tay bigao a binulod idi ni Sianang. Ngam di namat insubsublay. Woy nanang. Umunag kay latan. Nay, kasla kariring yumat Sianang. Ay, wala nang. Kadnay, alas 11 iti aldaw. Panagluluton para iti pangaldaw. Katuan, agluto akon. Nana, mabisina kon. Uray siyak, Nana. Mabisina kon. Ay, ina. Ngala, umay kayo iji balay, apok. Ta ijay kayon amangan. Nanang, sumuro tak iji balayo Ta mangala akon iti kanan mi kaniguryaw. Anya! Ala ka din, nanang. Dati ilutok ko maita, pangrabyan mintulangan. Anya, ay unay kat daytan. Nga lang rod, intayon ijay balay. Sige lakay, mangantan. Naimbag ata danat da nga inapoy kan si daon dananang. Kasta kanayunom ti dumawat kadakwada tap numairanog tamit. Isungarod anapanak nagdawat iti taraon da. Una, kasta la ti biyag, bakit? Gundawayan, kabayatan nga dagitad. Wingayam lakay. Nasabat mi ni Nana Dora itay. Kat na ko nana,
amapan ka kano inton bigat iti balay da. Tada kano ipaaramid na kan kay di kusina da. Mano ka nung iti swil daw? Di namat imbaga. Damagam tulatan numapan ka. Rush ka di da ito nga ipalabayaw, Nana Sofia? Saan mo't kit di Umayon to nga rod alaan, kalpasan ti may sangal daw. Wan, balasan ko. Aguray ka. Nagadumot nga agpaiso ti lalabaam. Ay, Nana. Kurtina, ulos, kan ap-ap ti sopa dagita. Ipalaban ni Donya Bandida. Kabaalam amin dagita alabaan, kat nagadaw. Tulungan nakto ni Pedring Nana. Napan lang amin iji tsendaan, taison ti makitsenda. Aya? Imbag kayo pa ingagasawa, tanasalukag kayo, Pedra. Kastala ti biyag Nana. Amu yun, Nana. Kanayon ko malaglagip, tay na ko na idikanyak day di amak. Ako, Nana, tinasalukag, makagunod, itinasayaat, apanagbiag. Pudlumot. Iso aday tati kanayon may alaglagipon kanila kay ko. No pay awan tinatalgad apanggadan nila kay ko, ta iso ti katulungak dito yung laundry shop ko, Nana. Iti kasta, saan ako naman ang danpay? Ewan na balasan ka. Nagagat kayo, iso asigurado anasaya at ipanagbiagyaw. Ay, no kumata na sa lukag matda siya ng kanguryo. Oh, di mayat kumamot ipanagbiagda. Awan ka no pang gadanda, Nana. Di ko namkit di, Pedra. Talaga ang nagasawaan da asado. Ang mga pusa. Uryo! Naparte ka, Mike! Sino ka itayan, pare? Ay natilukot to yan. Inusyak ni tatang mo. Salbag ka. Sige gayam, tatang. Kung ano, sino itayan? Ay, tatang. Ganda man ito yung kwarta. Igatan ko iti tinapay na gatiyan na ka. Anyati ko dam. Anay ka, dinanog na ka di, tatang. Kaya't mo pa itikog kaya't mo. Ay, sana. Ala, agawid kan, lukaw. Tatang. Ay, una yan na dya pinutot ka. At igatang na iti arak nga inuman na. Nga magkidaw kanyak, iti igatang na iti tinapay ka na nagitanak na. Ay, surun kon! Bakit? At damat basit urnong ta? Mabalintan ti manglukat iti sari-sari store. Ay, alakay. Ang kasanuta ang magabunan day ta, kat adamat laundry shop ta. Mangala ka iti uray may sa atang danan ta iti binulan Sino ngay? Uray asino Basta jay mapagtalkan lakit day. Aguray ka. Ni nga ta siya nang, tawan mo ti trabaho na. Kat isun Sige, takasaritak to ni siya nang inton bigan. Ay, nanadura. Mabalin ka din nga, ala kung tinatda pa swil daw. Ay na, Goryo. Palpasumpay ti trabaho. Sakbay ga itod ko tinatda swildom. Adan advance mo, alimagasaut. Sana bali, tatalaga mat ngay palpas ko na iti kontrata kada kayo, Nana. Lababo lang mo. Ay, basta. Ipalpas mo pa, sakbay nga itod ko tinatda iti kontratam. Yan nga kayo mutin na yan, di kayo makaaw-awat. Di kayat ko ang mapasamak, Goryo. Palpasumpay ti trabaho, sakbay nga itod ko ti kanayunan ti kwartam. Ngamen, no itod ko kan kaita, ay sigurado, inka man aginuman, kat di kan tumanad makatrabaho inton bigat. Ay, wala na saan man. Umayaklat tayo ton bigat nga oray adahang uber ko. Lababula ang aramidam, nga maging kaita, di mo pa'y nalpas. Taon na umot ita ti agbartag. Iso sige, palpasumpay ti trabaho, sakbay nga itad ko ti kanayunan ti kwarta. Sika ti makaamo dito yung laundry shop, tasyak mo't iji store, siya nang. Wan, Pedra,
Kat agyaman nak, ta inayaban nak, kastang danam iti binulan. Kastala ti biyag siya nang. Agtitinulong tayo nga agkakaaruba. Tamakitak mo't nga awan panggedam. Iso asikan ti inayaba. Wan Sige, isurukan ka dagiti rumbang nga aramidam. Sige nga Rod. Ay, di kagdanag. Nagagutak, Pedra. Anya? Saan kayo pa'y anangan sipon agsapa? Kat pangaldawan? Un apong, awan mo't makan iji balay mi. Ay, kat, anya ti araramidan ni nanang mo. Tadi nagluto iti kaninyaw. Awan apong, napan nagtrabaho iji balay daan ti Pedra. Uray ko maa. Basta agluto iti kaninyaw, sakbay apumanaw. Ay, nala, umay kayo, tamangan kayo. Nay, apay ngay siya na. Kunak man no kinupin mo dagita na laban alupot na madamdig na. Tao may daalaan inton malam. Masadutak pa'y laang. Bayam dita, tako pinagto inton malam. Ay, saan ang mabalin ti kasta Ala, kupinomon, tao may danto dagasan inton malam. Saan ang mabalin kanyak ti agsadot-sadot? Tanasaysaya at matlaang no aramida mon adagos ti trabahom tapno malpasen. Wan ka ti Petra, aramidag to inton madamdama. Malpas tulatang. Ay naguriyaw, adda kalagayam do ti balay yung agul-uldag. Tadi mo pa'y mailutuan dagiti anak mo iti kanenda. Kaririin ko garod nanang. Ay. Anyaya ti parikot. Pinakan ko dagiti anak yaw. Taawan ka no kanenda dito'y balay yaw. Nukas nga rod, saan nyo napakpakanan dagiti anak may no mabisinda? Ta isupay apanguong tanyo kanyak. Anya? Pakanan nyo ida. Sa kalpasan na. Umay dakong tan dito. Ay, Kuryaw! Nasaya tadda ka. Nay, tadda ka magayam dito'y balay da Kuryaw, balayan. Wan! Umay ko inong tanday to'y sadot nga anak mo. Di pa'y makaluto iti kanan dagiti putot na. Irresponsable nga ama. Takasanumot nga main, imalakan ka nga ama na. Ay. Di nakman iraman iti pungtot mo, balayan. Ta sa nakakas ka ni Goryo asadaw. Ta siya, nagagutak. Ang jakman amaw. Nuapay asadot da ito'y aputot kaw. Ay. Anya kay mo't tatang. Sumardeng kayon. Makarengreng kayo. Ay. Kasano asumaya ati biyagda, no nagpadaan damot nga agasawa asadot. Ang mga no'y malamat kan kanisya na ang asadaw. Ay! Saan nakasadot? Nagagutak. Ngamjak amo no apay asadot ni Sianang. Ay, sika, Kuryaw. Tatang, intun bigat. Inkagara daw. Papayaban na kanila kay Bastian, ta sika kanaw, ti mga rado iti taltalon na. Pakpakawan. Di oray matayak iti bisain, basta sa anak nga gara daw. Nagpudot. Ay, awan mo na talaga, Kuryaw. Matay iti bisin ti pamilyam ta sadot kamay. Agsaluk agkaguryaw, tapno ti biyag mo agprogreso. Ngarod na. Manggipabay ngay nanak. Nay, apay ngay akanayon kamutan amala daw siya nang. Alas 10 iti agsapa. Sana balay, tanagadumot ti trabaho ditoy. Ay na siya nang, di nakpagbalinan abulsek. Gapo tamakitak ti garaw mo. Ad-adda pa'y asyak ti aggargaraw ditoy. Siyempre, nadagsan mo ti trabaho di ti laundry shop mo kat. Kanayonak mo tamabannog. No kasta nga rod, itad kon ti sweldom iti makabulan. Ngam, ikisay ko tiladaw mo. Nakalista ti oras ti sangpet mo tunggal aldaw. Ken, ikisay ko mat tinabalem asweldom. Diyak kasapulan ti kasken kaasadot siya nang. Si ka lang arudon ti tinulungak, tapno adda kumamot panggadam. Malugyak ken ka. Iso sige, mabitlaang takwentaag, numano tinatda asweldom. Gumatangak man iti mantika ken asin, Pedra. Wan nana. Ay, wan gayam nana. Pasensya kayon Tainikat ko ni siya nang kas katulungak iti laundry shop ko. Tamalugi akmat iti husto, nana. Ngamen, free chow lang arudon, ngam ad-adumot ti inanana. Syaklat ta ti kadwan nga agtrabaho.
Kasta ka day. Iso nga intod kon tinatda sweldo na, kat jakon pinagsublipay. Mga yabak laangan kadagiti estudyante nga ag-part-time, nana. Ay, katuan Ay, una yun ni siya nang. Kasjay siguro ti kayat da abiyag, nana. Di da mo tagsalukag apara ko makadagiti anak da. Un nga rod Ay, talaga nagasawaan da asadot. Pagsapit ng dilim, naghihintay pa rin sa iyong magang pagdating. Guryo, agin inom ka balay. Gusto lang tibya ka na lang. Rag-rag sa akin. Mangtad kayo mang kinditi gatang miti pulutan na. Anya? Ala na. Amok nga dakwar tayo ita. Awan kwarta! Nagimot kay matan. Ay, unay kan amanugang aya. Agtrabaho ka, tapno ada igatang mo, itipulutan mo! Tatang, pautangan dakman iti sangaribaw. Amok anaawat yung takwar tayo as senior citizen. Anya? Apay, pangusarami iti sangaribaw? Igatang ko iti kanan niya. Ha! Nakita ka di kalman nga gininom iji store ni Iseng. Nga imbis kumaanapan ka nagtrabaho. Sirmunan dakmanan. Ha! Lukaw! Agnakam kan! Saan ka pautangan? Tautang kalimutan tumilang. Namin ano nakasta. Amumat aday talag ti pangalalak iti pagbibiyag kaw. Tadya kon makatrabaho iti nadagsan. Gapo iti arthritis kaw. Ita utangan pa iti kwarta. Ala ka din tatang. Ay, agsalukang ka. Tapnusan nga agbisen ti pamilyam. Kinmay sa, awan kwarta, tayong gulpek iti kasapulak, agraman maintenance kaw. Nagimot kay dinaya. Aha, sadot ka nga bain. Iso nga agbisen ti pamilyam. Awan maitulong ko kan ka. Awan maitulong ko kan ka, siyanang. Ninanang mo, tayo tandak pailaang. Ay, uray anak ka, taagruam kan. Makatrabaho kayo nga agasawa no kayat yaw. Ngamsadot kayo umat ita. Di yu latultuladan da Pedra nga agasawa. Nasalukag da, iso anasaya at ibiyag da. O, kita man, pa-extensyonan da kano ti balay da. Iso da, tada kwartada. Gapo dayta iti kinasalukag da nga agasawa. Iso ada kayo nga agasawa, tuladen nyo da Pedra ken Pedreng. Agsalukag kayo. Husto tay nakuna ni Pedra kanyak. At inasalukag, makagunod iti nasayaat a panagbiag. Dayta kumati laglagipan nyo iti asawam. Nanang, maasi kayo kadagiti anak yo. Pedra, maasi ka kadi kadagiti anak ko Tagsubli akas katulungam diti laundry shop mo. Ay, sorry, siyanang. Ngam adun ti tangtang danak. Agsisinublat dagiti estudyante at tumulong kanyak iti laundry shop ko. Kasta ka day. Kan may sa, jak kaya tikaskan ka. Sadot ka mo't. Agagagutakon, Pedra. Pasensya ka na talaga, siyanang. Ngam adaw dagiti estudyante at tangtang danak. Imbag dagiti estudyante, tanagagat da. Iso anay na yung naklapta titangdan da. Pedra, talaga ka di adin akong maawat ng trabaho dito laundry shop mo. Ay, sorry ka laangan, siyanang. Mangsapol ka laangan, iti sabali apanggadam. Ay, Pedra. Ngam laglagi pam, ti bagakken ka pagsasaaw. Tinasalukag, makagunod, iti nasayaat apanagbiag. Dayta ti sangkaulit kanyak day di amak, kat aging ga ita, jaklat tamalipatan. Pedra. I-share mo, dayta pagsasao kan nila kay mo, kat saan nyo aliplipatan. Kat no di kay paiturong iti dayta pagsasao, dagiti anak yaw ti kaasay amabisinan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao akunana, tinasalukag
makagunod itinasaya at apanagbiag. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag!